الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, sebenarnya anu tanbi pasallene bisara Allah subhanahu wa ta'ala بريك بشي إيه بسرات بليه في بصل قتال ورويه يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وصل لسنة محمد صلى الله عليه وسلم تبصرات بيسي من اللهم إن اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الناس. أي موضوع تبيسي منا بديان تبيسي dia masih menabian dan hadin ini pasal ketelew tebituj Allah subhanahu wa ta'ala salidu si etinan demlahat TV saidu si ellew saidu si sangem saidu si ekan si karantaan si kelindeman mada موضوع ti pasal ini bisa dipetagna ini Jumat Yaluin. Usna kita bisinin bagi pengutan sa agama Islam yang binisara pasal tinalaw kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine TV atau pikir-pikir TV ini pasal Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal Allah subhanahu wa ta'ala dinak kita sa sisi antak-antak na lahat si Jumat na ke khutbah si ini na kasama sa dalag tinalaw kita bitut Jumat berkalamin inin po natin di ubus daran ni bisrati pasal katalo ekka ni bisra samian siwi belik tibi guito ya pasal mian kehajjahan Allah subhanahu wa ta'ala nagdaraw bitut siwi peman tibi bisam malik besram begitu besam begitu papa kalau soalnya ayatul kursi ni itu kalian ayatul kursi aja Allah la ilaha besam apa besam besam apa ayat ni aja inu tri paman tri aja gina aktiviti ini lo tahu si Tuhan ti rabbul alamin ina sung bisra ko digi pasal kajian Allah subhanahu wa ta'ala ila tahu الله لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسينا كدلوت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ini naknalo segitu ini Tuhan Rabbul Alamin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. لأن إلى النبوة تفسير من علماء اللي يريدون بدك حد سورة سورة إن آية الكرسي دارت بسرعة آية الكرسي pennya si wasi'a kursiyus samawati wal ard wasi'a kursiyus samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tinen dinak kita ini Tuhan tenbi dinak kita matali utujuye Allah subhanahu wa ta'ala ketuhan ne mian kahalan tenbi antang-antang si deluhan duk si mian bukutan duk ini ka niya tabuk kita ubus mian wasi'a kursiyus samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala mian wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim
Yene bulak pitu lapis bulak duk pitu lapis langit tinen memei halainin kana mengikulah sedia Allah Subhanahu wa taala. Ubus dia tapi amban langit duk bulak sedipe wasiya kursiyus samawati pende kursi dia tadi sedipe amban langit pitu lapis langit duk bulak duk ini lahat ini kursi lahat sedia man tinen memei halain Allah Subhanahu wa taala. Ubus dan Allah Subhanahu wa taala dia tak apa yang banian. Dia tak apa yang ban. Dia bisa dia ban kursi ini pen aras Allah Subhanahu wa taala. Ubus aras demikian lain di sini memehalain karena sedia Allah Subhanahu wa taala. Ubus kita sama manusia. Mereka jadi kalau kita bisa berkejalan supaya kita sama manusia. Genak kita tinala untuk Tuhan. Kekana ban manusia, jejet manusia dinak tinala etinen nagbisu-bisu kita benak tigit. Angkan misara Allah Subhanahu wa taala asal katet manusia tatane mo ini dalam neraka jahannam sab telinga niya sab mata niya sab tangan niya sab bene niya supaya ka usal teka penakali enggak pemakali enggak pabayam enggak pelengan enggak panganta samian sigan tahil mga nakatuan sab niya etinen mian dinak inosal mo ete beheten pemisara samian dinak bilisara inosal tengeten pakale samian mata den samian sumegwa aban samania manusia ina sakit pakale ini pagege pakale ini tandanin getinale utuju bisara getinale si Allah Subhanahu wa taala us berikti bisrahin pisi kiajan Allah Subhanahu wa taala pitu lapis langit dok bulan langitin magsedi dok bulan pinipitu lapis sa samawatin tibaka pitu lapis langit pitu lapis bulak sa amin itinan mian memay memay halaihin gania sedi nekekole sedi aman Allah Subhanahu wa taala. Ubus dalam langit kita Tuhan tibang sini yakin makhluk pitu lapis na ala makhluk sini. Ubus dalam bulak pitu bulak lapis makhluk kita Tuhan tibang sini. Yaro kita Tuhan ini petuhan si lang itu bulakin ini petuhan ini. Itinan labot na sini kita Belemitin pemihala Allah Subhanahu wa taala. Di mana aja kita metusin kulit Tuhan ini. Si pitu lapis langit dok bulat Allah Subhanahu wa taala kana game problema. Iya, etin memihala iya magpenjeri iya magkemon ke pelihalan lahatnya. Sedia panian kursi dok aras sedipe panian etin Allah Subhanahu wa taala. Us tu dia lemput bulak-bulak ini kita repete tanah bisrata memang maksud kita manusia. Ke manusia tuli bisa dosain ke pembangun iya di pengape tanda yang kita buana bisrahin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih kita bitinala untuk Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ada boleh nian dinak kita tinala dinak penaman ini rutu tersumuhin ubus nak tinala pilih kam sama Allah Subhanahu wa taala ubus Tuhan Rabbul Alamin ipedisi kita ini yene melihala bulak duk itu lapis bulak lagi duk selet ini duk aras duk kursi samian kursi duk aras Allah Subhanahu wa taala yang menuhin mian melihala yehin ubus kita sama manusia jejet samian kemon makhluk sedia manusia pesujud tuju Allah Subhanahu wa taala enggak megripius enggak megripius malaikat dia tak lagi kemon malaikat etinan enggak dia ini angkat dekor itu besar Allah Subhanahu wa taala dalam Quran pinne ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima mesengpen Allah Subhanahu wa taala pinne aku sono pinne hinang pinne sedih amban kab ngan TV tak bolak langit ada tak bolak pinne malaikatin mus malaikatin o pinne Tuhan kami we kau pinne hinang sedih amban kami usong hinang ini manusia pinne magduru panghaja pinne samian ko kami bang na bisarano pekele kami gagay pasbikan bisan do kami pin Allah Subhanahu wa taala awa pin malaikatin pin dalam narka ngatur kami tandaan to pinag dalam narka Allah Subhanahu wa taala malaikatin itim tunggu narka dalam ebut gar siya so itu men sele tanarka so si tere hure ini tandaan dan tandaan sa kase pagka agase magrepius gi amagay gamagay asal ini pangandakan Tuhan asal Tuhan na kita sa manusia iti ini jejet terus samian ge pakalat ya Allah Subhanahu wa taala dan buah malaikat malaikatin ini tandaan dan haji
Gak saya magpain gai. Gak saya magpain gai bang ada kan tuan siya. Dan buah malaikat mo aras Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samani. Ye arasinin. Makas timistrati urin sumay kana ano lai. Mian pinain diata pe. Da lai diata Allah lai pilihan Allah subhanahu wa ta'ala diata peman aras. Ubus aras lai ipintip diata pe lai Allah subhanahu wa ta'ala diata pe bani ipintip pilihan Allah subhanahu wa ta'ala diata aras lai. Ubus dan buah malaikat yene me nyelutu aras ele pen Allah Subhanahu wa taala wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Ubus pen Allah Subhanahu wa taala pos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makati ko pen Muhammad. Ye arasian aras le yene lat ele pilihan Allah Subhanahu wa taala lihat apa ele apa ni. Ubus walu malaikat me mengantaranya. Ubus tempara dan buah malaikat ini hawajah malaikatin itu Allah subhanahu wa ta'ala atau hejeren Masamat angkat tikiti bang puing pisah hejah Tuhan terbara alamin samian dan buah malaikat ini nang wallahu subhanahu wa ta'ala yene mo aras le ban bisal Allah subhanahu wa ta'ala pindah hejahan tan malaikat le ga magpain ga ikupin o bang ada kantuan si kita asi isi ini hanya malaikat ni. Yene ambanene te buyung-buyung tengen pitu si bahan ini 500 tahun ilengan aja elep ini. Ne ko ike pehejan amban ko pitu sa ano aja nabi ejenen. Us yene amban ini pitu si bahan 500 tahun tegelan ng ilengan. Hawa hejenen buat dan buat ni makhluk sine yene mo aras Allah subhanahu wa taala ni yene hawa hejenen ga magpain pin nege kungan nage kungatun aku meski ti hejete biru manusia dinak magsembayang dinak menuntut ilmu dinak menjiki dinak masakuran ge pakake pakale dan buat haji hawa hejenen manusia hawa makhluk lai dan 500 tahun hejenen binisaru adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene mo lekat lai walu siye para dan buat makhluk Ubus kue ingin be kahaji ini milik ede nulai ini dia tak bi ibinore kue ingin pergi cene ada imagine tadi kau nak kepung teh saya muslim kita ni manusia tuli si sembahyang pajak tuli si sembahyang jemaah tuli si pagbasahan Quran ni ulu Quran yang butaw kita masa malaikat hejajah teman manusia Usman tadi wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah ila Allah subhanahu wa ta'ala pitu lapis lanu ini ini pitu lapis ini bolak luk langit ini binenta do Allah subhanahu wa ta'ala dia tak timbo ne garumen lapas timbo tahu calok wal ardu jami'an qabdatuhu matuyatun as-samawati matuyatun wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah pitu lapis langit tuk bolak binenta kata tangan Allah SWT celok kiamat dan nanti sabi kaya main pen no tangannya hawa hejah Allah subhanahu wa ta'ala hawa kehejahan Allah SWT we kita bitina kita itu ang kita pakan ang imagine tibi ko itu kehejahan Tuhan ini jadi kita hanggang me kisundan macam sama bahasa pindah Tuhan itu dia mencari syirik Allah subhanahu wa ta'ala ka turut adun jadi siwe siwe bagi cak siu bang Allah tak mismo malaikatnya sejen kan siu dah tahu le pitu lapis langit tu pula kini betah dah tak tempo ani kan pernah tempo hajan samian kubus dapat kan tema bimbi tangan Tuhan yang tempo tengok Tuhan yang kuat tempo tebing kai barang Tuhan yang kuat berarti kai ini laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir siwa ni amatani niya tangan ni taingin ni betisne kursihin penne in ulamain bekas tibisrat binin yana wasi'a kursiyus samawati wal ard yana kursin tibisrat yana suaimian ayat kursi lai ya lat yana kursi dia tak amban yatin dia tak pelat dia wa mataras dua betis nerupain ne mesihuhi lai dia tak yana kursi lai dua betis en Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mencari tema tapi betis dan pindah bang kue betis tapi bang pindah kue betis tapi ni enggak makasari kita kan tembi sirik kita betis Tuhan ini enggak ada upama dia untuk betis manusia tangan ni enggak ni aku main kuat tangan manusia
Matanen barano me so ketauhan tapi asal kompleto ang mankemon ini kompleto ini Allah Subhanahu wa taala. Na kursi dia ta ang banene betul labis langit tu pulak samen dia man kursi dia man aras tepet dua betis Allah Subhanahu wa taala misuwe awajene. Awajene samia. Ubus ene kursi makastamana tapi bang benet tadunyainin kemon betul labis langit tu pulak isinin kemon. Bang binetat bedelem kursi ko asin diki-diki mi adu sa kursiin ene kursiin dunyain ne kemon dunyahin kiti ko asin diki dalam kursi pag binetat bibat tis Allah subhanahu wa taala kursi Allah sa dua din ko dua ka do betis ni suwen dalam kursi samia gesuwe kemon manane gesuwe kemon zat sa men sa ko ingi pegiti manusia nganda dinaki de bitala ko ini iya no misrain o ka manusia tinalo ka buju ako haji ko ini bang kita bi nambahangin na tak bisratan ni bang kita nambahang box ini tak bisratan cap siasa si Omar semalik niat niat saya ubus pag niat ini bisratan Allahu Akbar. Allah Akbar Allah Akbar ini hati Allah Akbar ini hati Allah Akbar bisratan biya kayo haji Allah subhanahu wa taala Yene haji ne amban kemon haji Allah subhanahu wa taala. Ubus bisrat haji Allah subhanahu wa taala. Nakakiti pasal haji haji Allah subhanahu wa taala. Leni pitu lapis langit dok bulat tabut celau kiamat inantara na Allah subhanahu wa taala uslain sampai kita ini. Gara man siwara tatimbo na sa amin. Daniel dengan kita manusia haji sampai ini ingin langit ini dan buat malaikat makhluk hawa hajjene ko ingin petikir te beku itu ko ingin pe bangene Tuhan te Rabbul Alamin dan sampai manusia gengan ge pakali si besar tu Allah Subhanahu wa taala iyo menangkawin nang keuro iyo magdrugs magsawin iyo tabi aman magsinahin magjinar pagpagisan Tuhan iyo mangalimutin ngalimut to iyo manungka si dua matatuanan ngalungka ng otok-otok to iyo memonoin mo no sa amin kung paganda magisan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita pinagas lay naman malaikat so kita bedemeto dende pero sa amin din sa amin gay kita pakale manusiain si ere Tuhan na Rabbul Alamin piniketuas ni makhluk ene mo malaikat sa amin hejene misar rusin why ko pinon Tuhan kami why kami gantian no terebuhan manusia sa ben natag nagdurupang hadja magpusla sa amin kana kasi manal tiya na magata sa kita dito diki do kita manusia kana may doon bet sa amin kana lu minta de kung itulu si mata Pakistan ato sa ilin na ako sa ilin pinakahadja ng manusia kami 500 tahun sa amin nilenga ng manaw sa hagad tiri bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat ng malaikat pesujud jeto si magpayad mag-refuse in Allah taala pigo dalam narka sandam kau okay pinatuan dalem so may inasam si terbude ini tanda din ini hiti din magkai sa Allah subhanahu wa taala magkai kita ini penjejet bro ini tek kasambayangin okay ang story raho kuito teknologihin ay naman lagi may esporian nagkita bisa na pinita ko magkontak ila sa jita gana magbala Allahu Akbar nakaraw gana orak sa TV nanunit umusta raw Israel Israel gaya tuli kekuhapan gana mag-internet sa amin naroon sa amin ini Israel sa amin ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum tinakin tawar Allah subhanahu wa ta'ala hujjat kibati biya gana lepas duwen malaikat umatinen me kita hindi sa edu sagem sa edu anu ya sine Allah subhanahu wa ta'ala gila pasam pagi sabi na pagi ini hejene hejatuan sikit hejatuan tapi sabi na hejene amban lamud na sampai kita bi pitu lapis langit ini sampai lain pulak sampai kita leselet na labot ni bilet ta do tabot dalam selaw kiamat dia naman pino tangan gue benin sa lain kita hejen kita kena kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita angkat kita tumabuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula kau tanya
manusiain masing-masing pain asal gate tinalaw tujuh Allah subhanahu. Nah ganin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillah tinalaw kyo. Oke, ipun, oke umat ko. Hayo sumakon, tinalaw ko si Tuhan bisa angkat kini ano. Sagi melo na ko sabi Tuhanin haji teman Allah, haji teman haji. Gadi ampan detil kita sana. Ini haji teman haji, ini Tuhan Rabbul Alamin tinalaw ko tujuh. Nubus pergi haji, kubus ne, ano ne? Warning. Demi ke minggu kuano los kulay, pulang kulay. Oh, 11. Pulang 11. Okay. Mian ittaqillah. Tinalaw kita bisyo. Emen Tuhan te berpalan. Gay te kita. Gay kita Tuhan te mangantag Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi tala amban matala ng bangkit bi. Dia ta amban dia ta ng bangkit bi. Mian sumago amen Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan tala amban matala ng bangkit bi suwigyan na lepas si iye. Kemon kahalantan bi, tegite kita bisamian, angkat na iye misara, tinalaw kam. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antag kini anbin, tinalaw kam, pag-asab Allah subhanahu wa ta'ala kituhan na kita bi. Tungan-tungan, pag-asab hajjat man hajjat Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Duwen tanganan ko atangantan bi, duwen baranan ko barantan bi. Dumen tinganan ko tingat wi sumegua niya kompleto etina amban kitibi kemon tigite ni kitibi tegele ni kitibi ine samian karante bi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tigite ni kitibi sami. Nus wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa as-sami'ul basir. Tiya kitibi tu dalam dunia tiya kitibi tu dalam dunia sampai pindekel Allah subhanahu wa ta'ala. Pinihala kita dalam pemihala kita Allah subhanahu wa ta'ala ini ga Allah subhanahu wa ta'ala peking memihala kita ini ga iya kinaru ga iya tuli saban kita bihatinan mian ipun den so ga iya problema mian ini pinay kuna si kita hindi dina haji kita bitanaw tujuye dina haji kita bihatinan ini pakale bang na bisarane dina tinuhot bang na bisarane luk dinak tinuot to ini sikite biyene mian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pinay ko sikite. Ubus wa khaliqin nas bi kulli khas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus pin tinalo ka amban tinalo ko tujuan bisan ini nuno peke tuan haji teman haji iye gania wa janen wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Puas amban keteleo no suwe kyo mag-adda. Suwe kyo mag-respect, suwe kyo atin na ihtiram no si pagkasi no manusia. Pagkabang kyo magtakabur, bangge kyo mag-adda si pagkasi no manusia, ine. So kasi ko ula yan ang manusia ay kahana harga na sikaw. Walhasil haji ko ang baniye. Hap ko ang baniye. Buka niya pinakahaji. Gani ang bangkite manusia sali-sali tuju Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya. Payamante. Si waktu kita binang bahaya. Tu si masjid. Bang niya alu may king atau may presidente. Okay, si sap awal ya. Si ini. Gaya sap kita yang nakazari. Atau niya bisratuan pindah bang niya alu king niya presidente sa awal kita makasadi paano bisisi gak misara Tuhanin sa amin gak misara Tuhanin gak misara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumay manusiain bang niya dinak kita anu dinak magdeluhan kita bisi sa awal sumay dumen na jaging sumay sine yene met usap ini sapak ni manusia si tujuh Allah subhanahu wa ta'ala walhasil darajatnya gak niya sine manusia etinan king na ini na kasamihan presidente na kini na kaluan na sabi. So si sina-sina na perhelo bisap awalin, si sina-sina na perhelo bisimirin, yan ay ang sapak ni manusia tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na tandaan yan. Gak niya, ini bigda tibi.
bang pagkasi manusia darajat kan bisa Allah subhanahu wa ta'ala sa isan. Melingkan. Dembuwa do pagdidan manusia. Bisan pagkaw ina darajat no si manusia, pagkasi no manusia. Okay. Dayahan kayo. Okay. Bangsahan kayo. Okay. Niya kapitut no. Subay si pagkasi no manusia. Sumeguwa, da niya pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidda manusiain. Sali do bangsa Arab. Sali do men Arab. Sali do item do pote. Da niya bidda ni sallallahu subhanahu wa ta'ala malingkan si Dempua Parkala. Si Dempua Parkala. Nagbidda manusiain si Dempua Parkala. Illa, supaya misal. Tanong ni Umar. Ini pagbigdan manusia yang malik, ga bidda Arab, ga bidda presidente, ga bidda ina na samian, dayahan, miskin, hap, duklat, bentuk ni. Allah subhanahu wa ta'ala melingkan si Dempua. Melingkan si katalew tujuh Tuhan Rabbul Alamin. Illa bittaqwa. Bisan pesaing gani hap no bentuk nun. Bisan pesaing dayano kaweseno. Bisan pagyaw Arab ini sa amin basa bangsa ni Muhammad di bangsa Quraish banggay ka utinale o kiti bangsa yakan kanya ini pin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum minkum dapen nekam bangda ko ikiti sa amin elu kume mian si Abdu hinang timi sa si Abdu lo limut-limut ate si Abdu muso limut sa paghapan pinantag na si Abdu ka nalubo asal bihati ni peke basag memorize ng pekbis mo basa Quran limut kinisi ko Abdu nuhus pinain si Abdu gini ngaji pinain si Abdu ada kala si Abdu hati bisa ngaji ilay hap di amma di barat amma kita bitusan ya misalnya bisa-bisa hanti bi ali binti salam malam ni manusia si pagkasi na manusia sumegwa bangsa ng nengge magtajo bangsa ng magbasa Quran bang ellew tungan-tungan magjikir di Allah bukit ni misal masalali dayahan do ini me pentalunin ini me betuya bang Saudi me ges me ini me Levi's me Fortuner jeepin kuma di si Fox me Maxima jeepin kuma di si Ndama Samian us petua us ako gara jeep cuma Indama gani asi cuma gua ila Indama hap basa-basa na Quranin hap behati darajat Indama yang begitu misalnya tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan begitu dia kompleto sa amin lutin la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan dapat kam ngendiawa si jamaali si duwele si kauman lay sa alay adakala awe bang si kaam gana guna-guna na sumegwa tujuh Tuhan Rabbul Alamin ini pinaka na manusia tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dahil kiti ngasi-ngasi pag-ibasa dayahan kiti kompleto hap kiti tujuh Tuhan gani apek biddaan tibi melingkan ini katale utu illa bittaqwa katale tujuh Allah subhanahu wa ta'ala duk na Arabinin peng kitibi aman Pilibas pitu kitibi asal bahasa miskin kitibi amada tewote misalnya tewote neka us sia tu bahasa bidaya kasen tu asal meg-ebon oke asal to tiak ni kitibi tu kemon bangsa bisa salat oke ga kemon cuma ni ana pansia pegi asal bang magsasa ani pin mo ikam salat ko oka etam tegin ko isnasan kitibi meg-ebon si so may manusia ali jahil lati dan kithap pegi aman pitu kitibi nu kelewat ini dapin kasi si misara pagi bahasa hap sila dasat may bahasa hap darajat itu Allah subhanahu wa ta'ala gak saya kemon yero meruin bang pinta mitelo tu wala dok kita bisa demikian bisa kita orang may kaulaman ang sabi ni alay kataro meron tabi dana bid'an tabi dok siya tuju Allah subhanahu wa ta'ala okay sa manusia miskin kita bilang kita bisa menguah bang tinale o binisrain sali binoin katalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan siya Arab bisan siya nekura bisan siya nasaman lus kita bisa amin pasagan kita daakam leman piu si lahat tibi ni alu si pag seminaran Obama dalam pagtipon-tipunan sa amian pinain ulama en kemon piu
Dapin bahasa pergi may ulama isit gai. So isali kita lagi pergi to Allah subhanahu wa taala bisa may keulamaan. Da tinalo sobar pergi telo inda bay na ba may keulamaan. Yan sali kana inuti kaniya pagbidaan ti manusia. Bisa may mayor, bisa may gobernador nakala may ginung tuba siya may ginung mag-take drugs. May barangay bisa sabi yan. Leman pa sige ti pagwa siya. Gai. Bukit TV ilay nagsikid bisratin bihatinin tanganten biga bekas delatin biga bekas bekat misra kalimat inna subhanallah astagfirullah sa Allah subhanahu wa ta'ala happy manusia alisa bisa yun depende lo sa sibu lo sa iya big bisra happy tidratan sa Allah subhanahu wa ta'ala illa bittaqwa kana bidanen etin katale utu Allah subhanahu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dinakit bi mag-adat ang bandabu abis ng buwa sa pagkisti manusia. Ini, mag-ihtiram. Bahasa Inggris, mag-respeto kaya bahasa ano, begini. Dahil tayo, indama sa miyan, miyan lam-malam, magiging pagkatatan tayo. Ako lam-malam, magiging pagkatatan tayo sa miyan. Sikibot sa miyan, inipindayahan sa miyan, piyat ni Lunan, silimitan sa miyan, marble ni Kemo, saan, may kiliman-liman. Okay. Pagkatatan tayo, mag-adat kita sa miyan, sikibot pagkatatan kita sa miyan, si Omar Jinagel sa amin si Malik inilay may lumaan sa amin ano sumagawa dinak siya mag-adat si kita rin miskin sa amin ipanganak na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dumain may pinagsisian manusiyain bang itinalyo andang do miskin alam ma gini ben pinayaman lu sikiti pa manong di et kalu sikiti bisi pagkadyan Amante, gano'n sige tip. Bang niya ano magkawin? Sinagam siya magkawin. Bang magkawin si Ombo. Mindamas ang kinawin ka. Umos, mindamas ang magkawin. Iyon na kita ibikemon. Iyon na kita ibikemon. Bang lo kita ibikemon, hindi Allah wala. Hato. So hato sa inang indamahin. Bang mo na kita ibikemon. Umos magkawin indama, piyo kita ibikemon. Ara aku kay pedhel indama pinakan tu sa imal may amay abang kita din pidik na malan. Pidik kasi ito. Paman bilu si kita di salah. Ekta magkajan sa iya. Pinain pa kay gobyerno iyo rin pinsimer ito si captain barangay pakan ko dehel wato pagkatang luma. Kita di ulo ta ano bakas ine dan tamparong atau ano luta bulak. Pasensya na kami kita surat al masanya. Pensi mo ilay ni ora ilay. Ada kurang ilay ustad ilay rata. Ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dan al-ihtiram bukannya letik-bidan di misalnya. Ada kala may pimipirat ang lumajin na bilir ta tilampe may mag-drugs pinapinal sa may bisa maghaji bisa may captain. Pero man sila kalu magkacaan sikitip. Pagibasa ng captain barangay pinakan jalwa to pinakan manok pagkikita pinakan kasi kinagagal sa amin basa nimo. Pinakan datan. Dan ini tanda na pinagbigdaw ang manusiyain, bukan na bigdaw. Nakala, ite bihete pinakan ere dem tamparong ini ale pinakan dem baso pinalemano pininuin. Dem lelenu pera. Happe kiti bitu Allah subhanahu wa ta'ala sa. Ga ihtiram suwene pina wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nakam mag-adat yan maghatinan panangay ito tak mahal. Si pagkasibi sa puas amang Tuhan lay si pagkasi betir ni manusia suwene ihtiram suwene hatinan pagkadadat sa amin. Nga ito bang tinte dapin to harus kita mong gana darasat na sa amin ginahinang kita ini bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wa amru wa abis surat dira kita musawir na kita magpipikiran sa amin dapin te bang bintin anak tiru atawa tala man dia sa amin atau pinimikil mo takyo ano diyo gene bonod bisara atau gene pagito ano pikiran tayo sumiguwa dira kita sali magadat inadat sebagai kesiti manusia bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos pabalik kita Dumen na siya pagkis ni manusia suway si kita maglulog kibin. Bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya ang panggitip. Sinesapap ni manusia akhlak na ito Allah subhanahu wa ta'ala. Dila kita magdathap pagkis ni manusia tagna tinalaw ito Allah subhanahu wa ta'ala ubos tagna dinawos nak mag datinadat
Kasi manusia, ubus itu nasi kita bihatin ini pamilya. Pini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana pinne mana ene pinne sahab ne pinne pengadatan. Duk sahab ne pinne Razak bin sallallahu subhanahu wa taala bang pinne yele hab adat bin si kandahan bi. Hab andat bin si meke kandahan bi samian. Dumen andahin pinne samian pinagsipa. Bang ni aga kita kinakan ini pinagsipa makalrohin pagkawa kagamit ko. Tak. Atau pinagsana. Dahil. Sumagawa. So kita mag-adat. Anda tebihan, dumen hetinen iyan. Inandawa tebi sabduk kapedian tebi. Atau sabduk sia-sia tebi. Sumagawa sabi ni sabsedya. Anda tebi sabsara Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad hetinen. Nabiyan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinakni tebi samian. Hetinen pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sinabihin. Duk sampai sikit tebi sabsamian ene hetinen ene. Makandahin mo demo samian. Ubus khiyarukum sa isa hab ne pende kam pangadatan. Puas ang panpagkasibil suwede sa pende kam etinan hab yadat pinakhlak ni sime kanaan misalnya. Suwede pende kam hab bi adat din sime kanaan misalnya. Da abang niya pinte bahao me ord model le ini udah suwede sa misalnya. Isa. Nayen etinen emian tebisratan bi mian amban kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala mian tebisra kuna jatuh sumegua important lela ikateleo tebitu Tuhan. Okay? Kateleo tebitu Tuhanin yene men kiajan Tuhan teberabal alamin. Kita do tebi gete do pinikil bangsa inge kehadjahanan. Do gete do berantuk batu pegana sepenting negara misal negara upamane sumegua eroji bisra pun tawat celleu kiamat awajji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yene kita binin dia lemnen pitu lapis langit duk bulak samian tabut si Allah kiamat bineta dua Tuhan dia tak wa Tuhanin samian Tuhan tu bineta tangan timbo ninin gemen pen pitu lapis langit duk bulak sampai kita yang manusia le dele awajji Tuhan te berabbul alamin musinin way kita bagi pakali bang niat adakan Tuhan te kita ini awajji Tuhan te Allahu akbar yani pirain bisratan bihajji Tuhanin bang kita membayang ubus bistarate min hajjan sumikati ini etinen ini sikemtal kebenal kita laut betu Allah subhanahu wa ta'ala sabi banggi tibi musmisar Allah akbar tiya etinen Allah akbarin penne sajjad na tuan ne oko penne tuan ku kau ubus pegumus Allah akbarin naga ni apa ngadakan tuan penne kam patapit si esa penne si me magdendeli bisan penne mana patapit na kita no harus penne atau memono ali atau kemon baik magisan garo ga wala hasil ga ni aku natin gani aku na bisra lay ga ni ini ga ni kibenna lay ini ketelauten bitu Tuhan te Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa manian ini waktu tu ubus na mudah-mudahan seputat yang sebalik kesehatan itu na bang tan kita tinen pinatatap dalam ketalio puja Allah subhanahu wa ta'ala do sampai tibo tibi intimitatin bi tinen ga ni apa ruwe katalio puja Allah subhanahu wa ta'ala do dalam Islam kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Goodness.